Chokomar Anghoy Ahin RDP Rong Pulote Dipu Medical College Amatsi Jinghap Chekpo Dr. Himanta Biswa Sharma. Kachesong Hampang Asong Atumapat Malom Sopan Police Nepon Ed. Kardom, kini ada pa birta long pen nilisami marvelous rong pharpi nonarju ekta birta angton pen. Rotan teron aphan BJP is Karbi Anglong amai phu pen kapasun chot kali EMR pu pen ta pachi unangji pusi ASDC pen kehang. BJP is Karbi Anglong amai phu rotan teron ok chumpran mati risim kangtang ki oda tumpen kachirap ki dukok akoi ki pipen BJP is Karbi Anglong amai phu arpu pen pasun pondedlo bonsitame halapu Autonomous State Demand Committee mate ASDC ratcharia song pen Rotan teron aphan mai phu arpu pen kapisun pin chot kali EMR pu pen sitame pasun vek nangji pu pachetak alopen pangdak. Alang liphan Karbi Anglong Autonomous Council mate Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tumaphan kapatikuk anparta BJP asong aphanta kapatikung atheng long ason nang mandet poputa jong. EMR pu pen kapisun ponpedet anparta law and order aron kekroikre anparta muaphi Arloa sorpen kachirap ang thek nang do bom puta ASDC asong pen jong. Majok abang phu mate hampang asong klembang phi atum lasona sai kachirap duna tuma phanke kangjin so pipedet nang ji puta ASDC along pachethang chun bang Daniel Teron pen pachetak. DFO asai pen Borsing Bay Divisional Forest Officer Hamren along Voreng asai pen Kachepadipon. Divisional Forest Officer Hamren Division asai hemalong Phaikuni ke damtang ni phai thom kebarni ingnam raikom asai phu DFO Borsing Bay pen Voreng asai ke claim kapijut arni mesen pen Chokomar doana tumaphang Chepadipon. Bangso Kachepadi awai kangalong penang ingnam raikom asai khiatum chitongdun. Lapu Central Range Hamren along pen Chenglok West Karbi Anglong arlo Ranger Accord anparta beat officer atum bangso mayalong chitong dunsi asami sajutang aron along pen kirimpon ang thek inut pen inut angbok kapajirpon Sarku Horai anparta kethak amang asami sagamusa anparta Karbi asipong highway aman pengpen abarim DFO beasang hak kapajirpon Abarim DFO beasang ho ke claim ke dampon esek labangso division along kachoklem Chokomar doan atum alang liphan mesen prong thek chepaklang si halapangso Voreng asai pen kachi o arni ning honduk hunarbe apun sirason pensli chepadi dunlo Karbi Anglong live aphan kapachini pon atengke damtang harokre silkebra choknar kebra ke thomaningkang si alangli Voreng awarsai along kiludun halabang soningkan ke claim ke dam ke mesenji aphan pura seke ke endam lake Kharsang Darjeeling along pusi alangli nang thandun Sakuri kilo tengke 1983 me cheklo training ke naam ke Kharsang Darjeeling district Ranger Camp 1920 होसे Ranger pen SC promotion kilo then 2011 से SC pen DFO promotion kilo ini ahok DFO asai ke claim bomahut mesen sai pen kapechunang thek pini Voreng asai ke claim pon Arta kapijut arni beasang ho aninga klong alam the arju iksenan eviction program along nelis isi eviction program bang ke claim bang mesen buse thek nonanta number di jab kisuman adhokadim long mate nonanta habit jontu janawar tadu simathal Laku Karbi Anglong life pen beasang ho phan karjualang voi atengke DFO ar puke deng poncheng laki haplong Upper Assam lapen
non methanga havar Wesker Bianglong Hamren Division along. Southern Revolution Division Hapong, Lapan Hapong Nam City, Dunuma Division, Dunuma Division to Aparasan of some circular. Kan mendadak tuh methani jangan pulang Hamren along retirement army. Tangte Divisional Forest Officer Asaihem Hamren along BS Anghualar Komatsi Arpukedeng po. Abarim DFO Borsing Bekapachini pon atengke Nilikorte Dhansing Terang ACF Pensi DFO Anghoy Ingnipo. Kawangi Banglan nijung ngajab thero Nilikorte Dhansing Terang lo alang li mo nilitung char halat official men char sapilo ako nili thanda kang lo mo meeting asap meeting department of swing ni ramla bahut thanda kang lo cooperation lang po ako adim danesen base nona kimi ke bang nilian sose ki me kam klem po busi. News report Rongbong Terang Karbi Anglong Live Hamret. Matijong Niphai Hini Arni Difu Medical College along Minister Dr. Himanta Biswa Sarma nang kahumripen apor ke hodateng Difu Medical College kapetang G lapen Matijong Niphai narkepen IPD ke chengji aphan lamthe jai Chukamarang hoyapan RDP Ronglo Pulate Medical College amasi chinghap check popusi pini okpran kelang lapen Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Difu Medical College along nang kahumriyahut pherang ke atumpen Cepat hengno karjo hut ningje. Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ka ningje thuke Chukamar ang hoyapan RDP pera Medical College aphanle RDP rongnon polam the jai. Lebangso ahem apor ki hara tengpen ki kem kapetang je phan hukum pitekang anparta indoor patient department matijong achikro ni pioneer cap arni pen Dipu Medical College along pangcheng pon popusi lamjai. Ki ongdung avar saike Karbi Anglong ara phansi pipon lo laso ajoine si kidamtang satlang kapatok hutta Karbi Anglong breakjam adimsi satlang patok pon lo athe Assam along kaprek adim nhokta lapuson satlang kapatok avipin lang puta Minister Sarma ningjesi nilike merit atumpen compromise un e athe compromise pulute jail jangnang kokpu nilike Rakesh Pal ason talipusi Minister Dr. Himanta Sarma ningje আপোনালোকে নিযুক্তিতকৈ কলেজখনক গুৰুত্ব দিয়ক নিযুক্তিটো হৈ থাকিব 70তকৈও বেছি ইয়াত নিযুক্তি হৈ আছে কিন্তু নিযুক্তিৰ কাৰণে মেডিকেল কলেজখন হোৱা নাই 8জনৰ সুবিধাৰ কাৰণে হৈছে চাকৰিত বেছি গুৰুত্ব দিলে কলেজখন বন্ধ হ'ব দুটাৰ এটা লাগিব সেইকাৰণে কলেজ বন্ধ কৰি দিয়ক মইতো মেৰিটৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰো নহয় মোক জেলত লৈ যাব মই ৰাকেশ পাল হ'ম নেকি Osomar Banghini kachibi aron kapangdang aputhak pherangke karjo hut Minister Sarma kaning jithuke 6 schedule ahavar arluke 6 schedule executive committee tumpen chiparai laso tenghen loputa Minister Sarma ningje thusi citizenship amendment bill ke matijong cap aprangsi kichun deji angring thetan lo setame ladak 6 schedule ahavar arluke 6 schedule council atum aning hang hetike India munit setame aning hang aling behabe par lapen ke duke thak longle Bon setame kijui kelang aphan ke bangun pusi Minister Sarma ningje আহিব পাৰিব আজি মও ফুৰিব আহিব পাৰো মই থাকিব পাৰো জানো ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব পালেও আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাৰ্বি আলঙত আহিব পাৰিব জানো ফুৰিব আহিব পাৰিব চাহ খাব পাৰিব আকৌ গুচি যাব লাগিব নাই মইতো ইয়াত মাটি বাৰী ল'ব নোৱাৰো নে পাৰো মতেদিতো নোৱাৰি মই আজি 10 বছৰৰ পৰা তুলিৰাম ৰংহাঙক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছো যে ডিফুট মোক 2 বিঘা মাটি দিয়ক ইয়াতে থাকো বুলি কৈছে ইয়াতে দিব নোৱাৰি গতিকে কেব আহিলেও সেই নিয়মটো বাহাল তাৰমানে 6 শিডিউল কাউন্সিলে নিবিচৰালৈকে ইয়াত কোনোবা ভাৰতীয় নাগৰিক হলেও কাৰ্বি আলঙত তেওঁলোকে বেহা বেপাৰ থকা কৰিব নোৱাৰিব ফুৰিবতো আহিব পাৰিব Pini Himanta Biswa Sarma nang kahumriya huts EM Tuliram Ronghang Deputy Chairman Ritesh Inghi Pendanglok EM MSC Lapensai Kamsai Phuatum Chitodun Dipu Pen Camera Person Sarjip Kathar Pen Digonto Teron Karbi Anglong Live Jisu Kristo amhang ke thegarni kewang jidok dok labang so por phan kachong hong prong
Pirthe along pen papun akiter kasaur along pen jogwan labang so jakong ilitum kilong jiaphan konadlo. Labang so puthak ilitum manghumang rampen kamatha por chapadam nangni. Ne hello tovar ne hello chethe ne pen pete polong maduta liun e. Labang so birta kime nangkiklang laki pini penap alam kalilo. Ilitum aphan kapejok abang phu kaha cheji dogdog labang so por aphan kachamhong Kiro katalon away kang kapamana sonsi United Christian Forum ahin pen matijong damtang niphay isiarni West Jaintia Hills Meghalaya hoy langhem phi pathua klamalong Advent Christmas katalon pona birta Karbianglong live asa hemalong birta nang pali Bangso katalon pon amailong athipi lake Emmanuel Matthew angdeng pikrenar kep angdeng su ingkoy rake thomalong pensi en ponlo Bangso Advent Christmas karcho away kangalong Chairman Elder Prolingson Teron Elect Chairman Elder Olbi Phangcho Chunbang Deacon Progress Phangcho Joint Secretary Sari Albertson Timung atum chetong dun News Text Report, Karbianglong Live. Diphu Medical College along 3rd grade lapen 4th grade chokomarang hoy kipi kichok che lapen khaibari maphan phan pharo pinangji pua phuthak hamphanga song thurpak arni hot hepin pen kachesong Diphu Medical College along chokomar ang hoy kipek hin chok chipu ningkang samsi chipaklang si pini KSA KLNLF pendang lok ong dung hamphanga song thum thurpak arni hot hepin aparman kachesong asai ding pon Diphu rong supi Samson Singh Inti Memorial Park atheng no long kachesong asai kedeng hut chesemet pet alang litum kimang pon atengki non hejong Medical College along interview kapado apot prabjin pen aviki ruitu padunangji lapen phan pharu silada khaibarin inglong aso tumaphan chokamar anghoi raipinangji pusi kachesong hut sudak pen hang ponlo Pini Dr. Himanta Biswa Sarma Diphu Medical College along nangka humri ajoini pulis at tumalam so parman alang ni tumapan pachesong long ledet si police station an nepon erlo uthot arni kang sam apor lutu erlo setami alang litum kachesong asai nonomatki ington pon pelang We won student unity যোৱাবাৰ যিটো এইটো কলেজত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো অসমৰ যিটো মাননীয় হেল্থ মিনিষ্টাৰ যিটো ইয়াত কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ কাৰণে এটা কমিটমেণ্ট দি গৈছিলে যে ইয়াত যিটো যদি ইয়াত ইণ্টাৰভিউ হয় সেই ইণ্টাৰভিউত এপইণ্টমেণ্ট দিয়াটো ইয়াত যিটো লোকেল কেণ্ডিডেট লোকেল যিটো ইণ্ডিজিনিয়াছ কেণ্ডিডেটবিলাকক যে 100% ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি দিয়া হ'ব বুলি তেখেতে যিটো কৈছে সেইটো তেখেতৰ যিটো কমিটমেণ্টৰ ওপৰত থকা যিটো প্ৰায় যিটো বহু বছৰৰ পৰা ইয়াত যিটো আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেম যিটো ছল্ভ কৰি অহা নাই সেই আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেম তেখেতসকলে ছল্ভ কৰিবলৈ নগৈ ইয়াত থকা যিটো লোকেল কেণ্ডিডেটবিলাকক যিটো চাকৰি নিদি পেলাই ইয়াত বেলেগ বেলেগ কেণ্ডিডেটক যিটো আনলোকেল কেণ্ডিডেটবিলাকক দিয়া হ'ব বুলি নন যিটো ST যিটো নন লোকেল কেণ্ডিডেটবিলাকক দিয়া হ'ব বুলি যিটো এতিয়া গম পোৱা গৈছে সেইটোৰ ওপৰত আমি অপোজ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ডিমাণ্ডটো হৈছিলে যে ইয়াত 100% যিটো লোকেল কেণ্ডিডেট ইণ্ডিজিনাছ যিটো কেণ্ডিডেটবিলাকক এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে আৰু যোৱাবাৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ হ'ল 3rd গ্ৰেড আৰু 4th গ্ৰেড যিটো ইণ্টাৰভিউ হ'ল ৰিটেন বা যিটো ভাইভা হওক এইটো পুনৰ ৰিভিউ কৰিব আৰু ৰিপিল কৰিব লাগে বুলি আমাৰ ডিমাণ্ড দিয়া হৈছে
Dipu pen camera person Sarjip Kathar pen Digonto Teron Karbi Anglong Live. Pinya daba birta bangke lapan sikang ton iglo chuklem michadami kardom.